हाँ बा आ खाया केतବେଳେ हे गाइस जय जगन्नाथ आपण समस्त तो मु राहुल स्वागत कर मोर न्यू ब्लॉग को। तो आज 4 तारिख तो आज जो बैच फिस्ट तो आम सब हांडी मुंडी सब रखी दी आइलु ब्लॉग स्टार्ट कर पानी या घर स्टार्ट कर ब्लॉगटा तो डेरी नक ब्लॉग स्टार्ट करिया आ मुझे किसी कहूना आप ब्लॉग देखो ब्लॉग एंजॉय करूँ तो चलते डेरी नक चल जावा। तो आज गाड़ी नहीं बाहरी गली गोटे विभूति की कहीं मुझे नतले कि मुझे नतले कि हम ना तो जाऊँगी डेरी नक मत बारंबार कॉल कला तो चलो जगह मुझे जाए देखा जगह पानी फाणी आनी जाऊँ आम मु धरची यहाँ से रवि धरती छोटियाटा सी धरची हांडी धरची आम यहाँ पानी आने जाऊँ साढ़े कर जाऊँ कौन से रहा हाँ आपको नहीं जाए पत्र जाल करदे भल जल शुखी शुखी भल जल अरे गोटे कटुर आइले आनी था तो आम जाल दरकार नहीं जाल करदे पानी नबक आईलु पानी टोटाल गुंड सोधुचु कौन रेट सोधु ब्लॉग सोधुचु कौन गोटे पाइप आई टोटाल गुंड पानी बाहर आज्ञा जाऊ देखु आगे देखू कौटी टोटाल बण देख खाली खाली बण ये खाली मंदिर अच्छी गोटे हनुमान मंदिर खाली बण चलो देखिया कौटी मिल पानी हांडी धरी बुलूची आड़ू गोटे बाट पड़ी आड़ू गोटे बाट पड़ी आड़े भी पानी मिलो आड़े भी पानी मिलो साढ़े भी पानी मिलो हाँ तो आड़े मत माने डाउट अच्छे कि आड़े निश्चिंत मिलो कौनटा आड़े निश्चित मिलो चलो चलो आड़े जी कौन ये अल्प बाट हम ना आगे पड़े ना अल्प बाट हम कि नहीं ठीक नहीं आउ हो चलो इे दिया मिलो कि नहीं ठीक नहीं इे मिलो तो सारे कंफर्म मिलो चलो चलो जो मिलियो मिलियो चल आउ धरुनु हांडा को कौन सेमती मला भाया हो पानी हांडे अच्छी फाइनल पानी लोड हो गला ए कौन सीटा मोर तो ये मस्ती चली आप वीडियो कंटिन्यू करूँ जापर भाई देखला केड़ा बड़ या नहीं जी क्या उठे भाई। तो गाइज मु ये बिल बाटे पशि पलि सर्टकट जेहतु है किए से गोटे बुली बुली तले था तो सी दिज गोटे बुली बुली आगे क्या धई से पूरा गला पर अरे कौन ये ना तुम आसवाई कौन तुम आगे दौड़ी दौड़ी आइला तो कौन एत हो जापर ना चुली खोला चलती रह चंदाप राजा नाम चुली खोला हांडी गली पड़ी माने चुली भितर आम चुली खोला ये भाई इटा नहीं इटा नहीं कैसे कौन हो जाजन चल नहीं कैसे मुझे कहीं कौन ना कोदाल हुगुड़ी जाऊँ कौन कर ये चुली ना कौन मुझे बुझीपार नहीं ये गोटे चुली आम कर देख इटा दिन दिखाई एत पुणी भात ये चुली कर चुली लगिगला आमर कौन संगीता दीदी लगेदेले आमर ये सी कौन हो फाइनाली चुली लगिगला आमर ये जिगार कि फिस्ट चलती बनभोजी भाया सेपटे फिस्ट कर सेपटे हरिका एपटे फिस्ट चलती आमर चालू आम कुआ चलती सेपटे आमर हाई कला कौन है अरे कौन है विभो कौन कहलु मो पारे 150 टका अच्छी 150 टका रोसिया चेंज हो गला आमर आ क्या राजन भाई रोसे क्या ये सपोर्ट क्या राजन भाई कौन कहे
ରୋଷେଇ କରିବା କି ରୋଷେଇ କରି କିନ୍ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କ'ଣ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମା ପୁଣି ଉଡ଼ଉଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ଖାଇବନି ପଇସା ଦେଉନ ଜାଣିକି ଖାଇବାକୁ କହୁନୁ କହ କ'ଣ କହୁଛୁ କହ। ତାର ଏଇଠି ପରିବା ଛଡ଼ା ଛଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଚାଲୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ସେଠି ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ତ ଗାଧୋଇବା ସବୁ ସରିଲା ତ ଏଇକା ବିଭୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସିଏ ଆସିଲେ ତ ମୁଁ ସେ ଜାଗା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବି ତ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ଆସି 1 ଏଇକା ଆମର ଭାତ ବସିଲା ମାନେ ଭାତ ବସି ଚିକେନ୍ ପଟା ହେଉଥିଲା କ'ଣ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଭାବି ପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ସରିବ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଆମେ କେତେବେଳେ ତ ଏମିତି ଏନ୍ଜୟ ଚାଲିଛି ଆଉ ମଜାମସ୍ତିରେ ଏମିତି ଚାଲିଛି ଆମର ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲି ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବାଡ଼େଇ ପକାନ୍ତୁ। ତ ଲୁକ୍ ଭାଇର କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ତ ଗାଇଛି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଆମ ଫିଷ୍ଟ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଆମର ଏଠି କ'ଣ ସେଠି ସେମିତି ମସ୍ତି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ଆମର କଷା ହାଡ଼ିଟା ଦିଆଯାଏ ପାପୁନି କ'ଣ ଚାଲିଛି ସେଠି ଆଉ ଖାଇବା କେତେବେଳେ 1 ବାଜିଲେ ବା ଖାଇବା କେତେବେଳେ 1 ବାଜିଲେ ବା ଆମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଇଟା ଆଇଲୁ ଇଟା ବାଟି ପାଇଁ ଇଟା ନେବା ପାଇଁ ଖାଇବ ବୋଲି ଚିକେନ ପକୋଡା ପୁରା ହଁ ହଁ ପୁରା ହଁ ହଁ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡି ଜଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଖାଉ ସକ୍ସଟା ପକେଇ ରେଡି ସକ୍ସଟା ବାହାର କରୁନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଆରେ ଚୁଲି ପକେଇ ଦବ ପକେଇ ଦେ ସବୁ ଗୁଡିକ କ'ଣ ରବି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇଲି ବୋଲି ସେ କହିଲା ସେଟା କହିଲା ଅସୁବିଧା କିଛି ଖୋଲୁନି ପକଉନି ଆମେ ଖାଇବୁ ସେ ଖାଇଗଲେ ସୁମେ ଭାଇ ଆମର ଖାଇଲାଣି ଏ ଉଠା ରେ ଫଟୋ ଉଠିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚିକେନ ପକୋଡା ଏତେ ମହାଗାରେ ମିଳିଲା 3ଟା ଖାଉଛି ଆଉ ଚିକେନ ପକୋଡା ନାହିଁ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ତ ପତ୍ର ଦେଖା ଯେତିକ କଣ୍ଟା ସବୁ ଏଇ ପକେଇଛି ମୁଁ ଏଇ 3 ପଟ ଖାଉଛି ଟୋଟାଲି ରହ ବା ଏ 3 ପଟରା ମୁଁ ମତେ ମାନେ ଚିକେନ ପଇସା ଦେଲି 200 ଟଙ୍କା ମତେ 3ଟା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ସରି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଖାଲି ଖାଇବାର ବାକି ଅଛି ଆଉ ଏ ଇଟା ଯୋଉଠି ଆଣିଥିଲୁ ସେଇଠି ନ ରଖିଲେ ଲୋକ ପୁଣି କହିବେ ଇଟା ରଖିଦେବା ଗୋଟେ ପଡ଼େ ତା ଜାଗାରେ ଆଉ ଇଟା ଦେଖି ଆସିବେ ତାପରେ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଓକେ ଜଲ୍ଦି ଆରେ ଇଟା ନାଇଁ କି ଇଟା ଆଉ ଅଛି 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି ଇଟା ନେଇ ଆସୁ ତାହେଲେ ଯିବା ଆଉ ଆସି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଖାଇଲା ବେଳେ ଆଉ ଓକେ ତ ଗାଇଜ ଫାଇନାଲି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ଆମର ଖାଇବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବସିଗଲାଣି କ'ଣ ଦି କ'ଣ କହୁଛ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଇଦିଅ ଚୁପଚାପ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ରେଡ଼ି ତ ଭାଇ ସବୁ ନାଇଁ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ତମ ନା ପାୟଲ ରାଜା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି ଖାଇବି ରାଜା ନାଇଁ ଖାଇବେ ସୌମ୍ୟ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଫରମାଇଶ ଭାଇ ଆମର ଫରମାଇଶ କିଛି ନାହିଁ ବାସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ଖୁସି ଖାଇବା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟୋଟାଲ ତ ଭାତ ନାହିଁ ନଦୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଧା ଖାଇବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଖୁସିରେ ଅବଶ୍ୟ ଖାଇଦେବା ଡେରି ହେଲାଣି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ କିପରି ହୋଇଛି ରାଜନ ଭାଇ କିପରି ହୋଇଛି ଭାଇ କେମିତି ହୋଇଛି ରବି ଭାଇ ଭାତ ପାମ୍ପଡ଼ କୋବି ସାଲଟ ଚିକେନ ଖାଇସାରି କଥା ତମ ଆଉ ରୋଷେଇ ଦିଦି କେମିତି ହେଇଛି ଖାଇଲୁ କେମିତି କହିଲି ଦେଖିକିରି ଦିଦି କେମିତି ହେଇଛି ପାପନ ଭାଇ
আরে কি মাজু না রে মাজ মাজ সব মাজ মাজ দেখে কি কুম্ভীর আসিব মাଡ଼ି বସିବ ତୁ ଶୁଣ କାମ କର ବାଲି ପକେଇ ଦେ ହେଲା ହଁ ଏ ମାଜୁ ଯା ମାଜୁ ଯା ଏ ମାଜୁ ଯା କଣ ତ ନା ସଙ୍ଗୀତା ମାଜୁ ଯା ମାଓବାଦୀ ଅଞ୍ଚଳ আরে তম তো এটি কোন চালিছি রে কলা লগাই হচ্ছ আরে কে আজ দিন ফিস্ট হচ্ছে কিছু নাই হ্যাঁ ইয়ার রইযা কিছু নাই সৌম্য ভাই তা ভিতরে পয়সা কোন বিভো 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 রে সে কলা করেটা মাঝি দেলু সে রাজন নেই যাব ঘরু তা আপা দিয়া বল নাই ভাই তুমি তো আমার সবু কিছু মাঝি দেব হ্যাঁ ভাই কে চল হাল চল আলোক ভাই বিভু ভাই এটি আমার কଣ୍ଢେଇ দিদি আমার সে তাঙ্ক না কোন বুঝিনা হ্যাঁ তাঙ্ক না সৌম্য দিদি তাহলে ঠিক আছে হ্যাঁ রেডি রেডি হউছ টোটালি আমি এটি মু এটি দেখন্তু মু এটি ভাই মানে অগলা পর খুশি স্কুল এটি খুশি নতলা মিনতলা আজি মানে খতরনাক খুশি সীমা নাই এমতি আমার ডোরি লাগি থাউ আমি সবুলে এমতি বস বস ফিস্ট করু থাউ গাইজ দেখিলে তো কোভଳିଆ ଘୋଘା ହେଲା କହିଥିଲି ନା ଘୋଘା ହବ ବୋଲି ତ ଫାଇନାଲି ଘୋଘା ଟୋଟାଲି ଅଗଲା ପକର ହେଲା ତ ଏଇଠି ଆମ ଡ୍ରମ୍ ରବି ଧରିଛି ଡ୍ରମ୍ ଫମ୍ ଧରିଛି ସବୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟପରେ ଧରା ହେଇଛି ତ ଟାଇମ୍ ଏସ୍ ହେଲାଣି 6ଟା ହେଲାଣି ଆସିକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୋଭଳିଆ ଇଏ ହେଲାଣି ସମୟ ହେଲାଣି କୋଉଠି ପଇଲାଣି ତ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ତ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ରବି କ'ଣ କହିବୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।